contract address twari dutegereje noneho urabona yuko yabonetse muri cPen irimo. Iyi ngiyi niyo muraza gukopiya, nimumara kuyikopiya hanyuma mwijyane muri metamask zanyu. Banditse bavuga ngo hey cPen community, the official cPen token smart contract address is iyi ngiyi. Token distribution is currently underway. We'll update you soon as it's complete. Thank you all for your amazing support. Nukuvuga iyi ngiyi tugiye kuyikoresha, urabona ko bayishyizeho mu kanya rwose 9:43. Reka mbereke rero uburyo tugiye kuyikoresha nk'uko nari nabibabwiye kandi buze kubibereka. Turaza tujye muri metamask uyizi nuko nguko iba imeze. Hanyuma tuyifungure, ntabwo biba bigoye kandi irizewe. Hanyuma ku muntu uraba udafitemo kano kantu, aka ka BNB cyangwa se hano haruguru hakaba hadasa gutya, hakaba harimo ibindi, uze gukandayo hano haruguru. Kandi naberetse uburyo ki ino BNB Smart Chain twayinjijemo hano. Numara gukandaho urahita ubona urutonde rurerure, hanyuma wowe uhitemo ino BNB Smart Chain. Ubwo mu gihe uraba umaze kuyihitamo, uraza ukande hano kuri import cyangwa se ukande kuri kano kamenyetso ka positive kari hano. Hanyuma numara gukandaho urahingukira ahantu hameze gutya, wowe uze wihitiremo iyi customer token. Ntuze guhitamo kuri search, ntuhitemo kuri search, uhitemo customer token. Hanyuma numara kuyihitamo uze upestingemo wallet address yawe hano kuri token contract address, ariho uza uyishyira. Ukandeho, ugumishaho agatoki, ubundi uyipestingeho. Hanyuma ino next irahita iba active. Nimara kuba active uhita ukanda next. Hanyuma hano urabona yuko nta kindi kintu uri buze kuzuzamo. Hano biraba byiyujuje, ya token ya cPen na token decimal biraba byamaje kwiyuzuza. Ubundi wongere ukande next ahangaha. Na yuko hano iraba yamaje kugeramo ahangaha. Hanyuma woze uhita ukanda kuri import. Icyo gihe uraba urangije kuyimportingamo. Nako hano munsi bahise batubwira ko bibaye successful. Hanyuma kano dushatse twagaclosinga, tukaza tugahita tubona cPen yacu yagezemo. Hari abantu bahise bibaza bati se twebwe ko iyi logo ya cPen itari yayindi? Ntabwo biba bimeze kimwe. Ubwo platform ishobora kuba imeze gutya, ariko ntugire impungenge kuko noneho umaze kubona yuko ivuye, nyirayo niwe utanze iriya contract address. Ubwo reka bahereze ino video ababonye contract address, hanyuma utayibonye arisanga muri description y'ino video. Murakoze rero, nuko nguko muraza kubikora namwe mwepontingemo, cyane cyane abantu bakoresheje metamask, abakoresheje trust wallet. Kubikora ntabwo bikomeye. Ugira ikibazo araza kwandika muri comment section cyangwa se atwoherereze ibibazo bye muri WhatsApp group, hanyuma tumufashe. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza.